ia le tuel nei vaenga o le taeao e talofa ma whawhelo i atu le pa ia maualunga o sio tātou atunu. O ai lau fo'i o loo mawhai o na maua mai le nei polokalame. Ia e whatalofa ma whawhelo i atu le suafa manu malo le tātou ali whaola o Iesu Keriso. Ia o le au taitaina i tātou se tatalo. Whaaftai tele lava lo mātou watua. Maua fo'i le nei awanoa mātango fie mātou te. Whailo ai ma le paia ma le mamalu o sio mātou watunu e umwhai o na mafuta mai i lunga o le nei polokalame. Mātou te vi ia lau o fio o no lau tausinga ma lau puipuinga i le soifua ma le ola o na i o mātou tangata. Mātou tali tonu pea ma le whaatuatua e leo mawhai lava na e tu ulafo ina i mātou. A wā o Samoa o le atu nuu, ua whaavae i ate oe le atua moni e toa tasi. Le atua o Abrahamo, le atua o Isaako, ma le atua o Jakob. Mātou te vivii ma whaafitai ma whaamanu atu i lau o fio. Ona o loa lofa ma lo wanga le lei whai pea. Te umia i pea lo mato wola i o ao. Whaafitai ona o lau upu o lau a fionga lava lea tama. O lo moli mawina pea i lea aso ma lea aso e au auna. Ta iala ina ai la mato folau. Soso ani mai ai lo mato wola tau mawhai. Whailoa ia i mātou lau fina ngalo whaasino mo i mātou. Au mai ai upu whaala e au pu whaamawhana whana. Taimi fo i mātou te ui ai i whaingata. O le a mātou sa uni le atua. E lufi lau a fionga pa ia i le nei pō. Mātou te talo ma wala au atu. Ma le whaalo alo e te tau ai. Fio mai ai ale le mana o lou anganga pa ia. Te whesoso ani mai lau au auna i le whaasoa ina o lau a fionga pa ia. Tō mai a lau pule se i whaonga ina ai lau nei tangata whātau wā. Au te talo, se i ea fio mai e te whaamalamalama. Fio mai e te whailoa mea lilo o lau mālo o loo nā tia i to tonu o lau. Ina ia whaamalamalama ina ai o mātou tangata i le nei aso. Whamanuia si o mātou watu nuu a toa Samoa mai lava i maunga te tele se iao o i whanawiti. O la mātou te talo lea, whaatasi mai le amataina se iao o ilo na whaiuina. A le vi inga e tū mau pēa i lau o fio o na o lou suafa Iesu. Amen. Ia, toi whaatalo whaatu ma whaafeiro i atu. I se whaupoponga o le tātou polokalame māsani i aso wharai le taitasi. Le ngaluenga o le leinga mō tangata uma. Tātou tusi whaasolo o tātou iai nei i le mata upu e se fulu o le mua le kolonito. Ia ua whai mai foi i le toe whai upu o le nei mata upu. Se whe au e au wai le tātou whaasoa i le nei pō. E ele manatu i le sa ili mai ma le whaasolo mai o awa onga le apostolo i tonu o ana tusi. Pei o le whai unga lava e tā o whai ai sona langona i lea mata upu ma lea mata upu. Pei on tato iai le whaasoa le nawa yaso. Na whaamalu se au ai fo'i le apostolo. Whai ai o ia ma polonga o le tala lelei. Ina ia tele ni a nganga e maua mo le mālo o le atua. Tā upe sumaltasi ua tato iai nei le whai unga le whai upe tol sumaltonu. O loo tau whaapupu ina o te whaia le mea sili ona lelei. Ina ia whaola ina ai, tangata e toa tele.
o te whaia le mea sili ona le lei mo isi tangata, ai le mo au lava, ina ia whaola ina ai ni a nganga se toa tele. Ia le talitonunga o le au lea, po o le whaatumutumunga lea, o le ngaluenga whaapostolo Paulo. O lona apatu lea, malona o atu, ina ia tele ni a nganga, e manu malo ina, mo le malo le atua. Iai fu il manatu o le tatou polokalame, le ngaluenga o le leinga, mo tangata uma. A iai lava se sao tā ua o le nei polokalame, ma le nei whaasoa, ia pai atu se a nganga o le iloa. Ia whaamalosia se loto ua whaavaivai. Se i whaamawhana whana, se tasi o whaanoa noa ma mawhatia i mai mati ngā o le tini. Ai se i whaasao loto se o pangātia ma saisaitia pea i ngā luenga leanga a le ti apo. Se i tatala fusi o e o lo onono atia pea i le polonga o le angsana. Le ngaluenga o le leinga se whaupoponga foi i le nei vai aso o te fia whaia me sili mo isi tangata ina ia whaola ina ai ni a nganga se tele. Li ia le atua lo whai mai le au tū o le nei whasoa. Whai upu e tolu suma le tolu po le whai upu muli o le mata upu e se fulu malitas. I too try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me, but I do what is best for others so that many may be saved. Whaapeo au nei foi o te whawhiawhia atu i tangata uma i mea umalava. O lo o le sa i lia e au so lava le lei, a o le toa tele ina ia whaola ina ai i lato. Mana ia le manatu, ua whaa i ui ai, lea ua onga le apostolo le mata upu lea e se fulu malitasi. O lona tau mawhai lea, o mai o au nei o te whawhiawhia atu i tangata. I'll try to please everyone in everything I do. I mea uma o te whai. I tangata uma, i mea uma lava o te whaia. O loo le sa i lia e au so u lava le. Amen. E leo sa i lia ia sona lava le. Ai a o le toa tele ina ia whaola ina ai i lato. Pe ina ia toa tele ni a nganga e manu malo ina mo le malo le atua. Di ia le atua whaftai i le loto au auna o le nei apostolo. Le fo ina ia mo le mau le na vai aso o te whaia iau mapolonga. Ina ia tele ni a nganga e manu malo ina mo le malo le atua. O le atatu tilo ini whai upu e fia whataua ina ma fia whaalau tele ai le manatu o le apostolo. Beifo i ona ia toe whamanatu i le nei tusi ma ia tāua ai ua tūsia ma whaamaumauina nei mea uma e a o ai i tāua o loo tāola i aso mulimuli po o aso e ngata ai. Mai le amatanga o lana tusi. Le ausoi o te loto ina ia o tau iloa. Sa i lalo le ao o tātou ta mā uma. Ma uia ne uma i le sama. Ma papatiso ina uma ia Mose i le ao ma le sami.
ma ai uma i le mea e ai e tasi whaaleanganga. Ma feinu uma i le vai e tasi whaaleanganga. A wana lato winu i le papa whaaleanganga, sa muli atu ia te i lato, o le nā papa fo'i o ke riso lea. O se whainga malanga, o se nuu filifilia, sa le mawhai lava o na tuulafo ina e le atua. Talitonu o le whainga malanga lea ina ua whaea ina mai le tawheanga, pe ina ua toe whaa sa o loto ina mai i ai kopito i le nuu sa nofo polonga ai mo le tele o tausanga. Lea ua ngai mai la lato fo launga i le nuu na fola e le atua i o lato tua e whai mo lato tofi. A olo mai tau mai ai i le neitala ona o le whaperitania o lo o whamanatu ai e le apostol. I don't want you to forget this. O te manatu awane i ngalo i ate o tau uso matua whawhine. O lo tala noa le apostolo i le ekalesia i Korinto po o uso foi matua whawhine i la le tala le. O te le manao tau te whaangalo le nei mea uso matua whawhine. About our ancestors in the wilderness long ago, all of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry land. O awa e ngai e fia whamanatu e le apostolo, ia i tātou o lo whaitau ma whaalongolongo i le neitus. O lo fia whamanatu mai, awan i ngalo le atua o Israel. Le atua o apera amo isa ako mayako, o le atua foi le nao Samoa. O lo o ia tai fo lau ina lo tatou sa, e o mai lava i le taimi le nei. O le taimi lava na whaamaua lalo ai Samoa, matu ina atu lona whaavae i le atua. E avea le atua o apera amo isa ako mai a kopo mātua o Samoa. O le aso fo i le nā na apa mai ai le atua, ma tai Samoa. Ma tai Samoa e o mai lava i le aso le nei. E ui lava ina so wā la lo malu ngā le fo launga a Samoa. Ai langa o le atu nuu wa uma o na osi fea ngai ngā ona tua a, ma le atua o apera. E whapena fo i le toe whamanatu o le apostolo. I le ekalesia yuso matua whawhine, i le ekalesia i Korinto, mai awane i ngalo. Le savalinga a outou tua a sa iai i le vau. Na tai ai e le atua, i le ao whaaniutu. Na tai ai i to tonu o le sami, ma sava vali ai i le ele matutu. In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. All of them ate the same spiritual food. Ele ngata na tai ele atua, i to tonu o le sami sou, i lunga o le ele matutu. Ai na ia whawhanga fo ia i lato, i le mea ai. Ma whaainu ia i lato, i le vai. Amen. Le ala nana whamanatu ai le apostolo, aua ne i ngalo ia i lato. And they all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Amen. Ai toi tilo iai o le tusi paulo e whamanatu
ia koronito le savalinga a Israel. A o loo talanoa ia Keriso sa iai whaatasi mai lato o le papa e le maluelue. Amen. Di ia le atua. And yet, God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered in the wilderness. Ai peita. O le toa tele o ilato, na le fia iai le atua. Amen. E ui lava na tai e le atua, na fafanga e le atua, na faainu e le atua, na tausi e le atua. Ai peita, fa mai o le toa tele o ilato. Most of them was not pleased, yet God was not pleased with most of them. O le toa telo i latou, na le fia iai le atua. O le fesili, ai se na le fia ai le atua, i le toa tele o nei tangata. A o lea na matua i alofa le atua matausi, tai, pui, leo, fafanga, faainu. Amen. E leo se fe au whaamanatu e lea mo i tātou Samoa. Lea tua lea, na te le tu lafo ina lava i tātou se minute, ma se kone o loutou soifua ma lo tātou ola. Lea tua na te malu pui i tātou. Lea tua na te foa i mai mea i o tātou lima. Lea tua na te whainu mia lo tātou ngālala. Ai sea ea. Ua moli mauai le apostolo wa le fia o ia i le toa tele o i lato. Se i whaapea foi na le fia lea tua i se vaenga i titi o i lato. Ao le moli mau le apostolo. God was not pleased with most of them. Ia le atua. Te fesili a oe ia te oe. O te fesili fo ia u ia te au. O ngalo ea ia te au. O ngalo ea ia te oe lea lofa faula i o le atua i lea aso ma le aso. O a mea naua i o lima. O aina tai saonga le mu mai la tātou fōlaunga se i au lia le nei tu asu. O aina na whaainu ia te oi taimi sa e ngā lala i lungo le ala. O aina whaasaonga le mu mai lau fōlaunga se mama nu a whaatia i le ala. Ai se a tātou te whai ai mea e le fia ai le atua ia i tātou. I ia le atua. Whamai na le fia ai peitai o le toa telo i lātou o le fia i ai le atua. A wana whaatatitia solo o lātou tino i le vau. Na whaifo i nā mea ma whai longa mo i tātou. Ina ne i tātou tu ina nau watu i mea leanga. Pei o na tu ina nau lava i lātou. Amen. Mea ia na le fia ai le atua. O mea ia na whaatati tia solo ai o latou tino i le vau. O no lea, o no lo latou tu ina nau. Wa latou tu ina nau watu i mea leanga. Pei o na tu ina nau lava i latou. These things happen as a warning to us so that we would not crave evil things as they did. O aha mea leanga na latou tu ina nau iai. O aha mea leanga na latou whaia ua le fia ai le atua. Whai pue fitu. A wāfo
Aua fo'i tau te ifo I tupua pei o isi o I lato. Na lato tu ina nau I mea leanga. Evil things. O mea na whamaina le fia ai I le atua. Ia. Sili lava o ia te oe o ani mea leanga. O ani evil things po mea leanga o lo e whaia pea. O lo e tu ina nau ai pea. Ma ia e loa whamai o mea nā e le fia ai le atua. Mai aua tau te ifo I tupua pei o isi o I lato. Pei o na tūsia sa no nofo le nuu I lalo ma ai ma inu o na lato tutu lea I lunga e si siva. Te iloa o le mea lea e tutusa le lei ma meo whainga pāti. Meo pōula ia o na pō a whainga pāti I le taimi le nei. Wafo I o mea leanga uma, all evil things. E whaatino e tangata, taimi e whai ai pāti, si siva, e a ai ma whiinu ma si siva. Mautino a foi, e inui, ava malolosi. Mea e whape nā o na ona nā ai, ma whai ai le a mio leanga. I ia le atua. Mea ia e le fia ai le atua. Aua fo I tātou te whaia, tātou te whaita anga. Pei o na whaita anga o isi o I lato. Ma whano ai I le aso e tasi. E lua se fulu o afe ma afe tolu. Pe lua se fulu ma le tolu afe tangata. Na whano I le aso e tasi. Ona o le whaita anga. Leanga sala lea olo o matua whaamalo si aua I pea ma tele o taimi olo o tala noa I le apostolo I 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘 I le amata mainga o le 𝚗𝚗𝚙𝚢𝚘. Leanga sala lava lea o le whaita anga, le tuina nau leanga, le whaita anga male a mio leanga. Te iloa le ua umanatua, a e toi alu I lunga o le YouTube, e mata le porkalame I ona tua atu lea na tala noa I Paulo ona ua malosi le whaita anga male a mio leanga. Sa o whaita wina la I le whaperitania. And we must not engage in sexual immorality. Sa o ta ua I le porkalame na. Because of so much sexual immorality. Te iloa e. Ua whaaleanga e le YouTube le audio. Ona o le pine o lautala. Na utoe siakia I lunga o le Facebook. Olo o le lei lava le audio le aimase. Aia e toe fo'i e te mata I le porokalame le a sa matua whaama mawhai le tala le apostolo ona ua tele le a mio leanga ma le whaitaanga. O ina sa o waina po loka ina I lunga o le YouTube le porokalame lea. A o lea lava o lo o whaamanatu pea e le apostolo. Le tūlanga lea po le a mio leanga lea. E le fia iai le atua. Wana whaamanatu le apostolo I tato por kalame le nai ona tuatu. Ona o le tele o le a mio leanga lea. Na ia whaamanatu ai na ia tasi le tane ma le a vae tasi. O e fo I e whaia mea whapena. E le whai mo lato tofi le malo o le atua. So o lea lau te saidi I lia pea po o ai uana ia. Whaaleanga ina le audio wale manino ai. Ai o te talito. E le mana o satani e whaai loa le vaenga lea
o le fina ngalo le atua po le upu le atua. Le anga o se mea ua matua pipisi wha mai papala ma ua afia ai le toa tele o tangata. E whamai Paulo I whaipuevan, and we must not engage in sexual immorality. I ia le atu. Aua fo'i. Whaipuevan. Aua fo'i tātou te whaita anga. Pei ona whaita anga o isi. Ma whano ai. I le aso e tasi o I lātou e lua afe tolu se. Lua sfulu tolu afe. Causing 23,000 of them to die in one day. O le matau tia le nā. Ma le onga le nā. O le anga sala. O le whaita anga I luma. O le silafanga ale atua. E le moe noa ai la le apostolo. I lona whaamanatu pea. Whaamanatu pea I ana tustusinga I e kale sia keusiana. Ina ia awa. You must not engage to those evil things. Amen. E au fia ai. Ma le whaita anga. Ma le ami o le anga. Vi ia le atua. Noa, should we put Christ to the test, as some of them did and then die from snake bites? Aua fo'i tātou te wha ono I a Keriso. Pei ona wha ono isi o I lātou ma whano ai I ngata. Amen. Te loe ole wha ono. Pe e tofo I le atua pe ona whai ai mase I le taimi le ana malanga mai ai le whanaunga Israel. Le na lato whesiringia ai pe moni ea e iai se atua. Tele fo I tangata ua lato whai ifo I o lato lava loto e le ai se atua. Mo le mau ai whai salamo tāvita. Ua whai ifo le vale I lona lava loto e le ai se atua. Te lo le ala fo I nā e tofo ai e tangata a mi o le aka. Ma whai ei pea e le tangata le mea e manao iai lona tuina nau. E le kea. E manatu ifo. E le kea I le atua. E le ava. E le mi ngao. Na te tofo I le atua. Vi ia le atua. Whaipu se fulu. And don't grumble as some of them did and then were destroyed by the angels of death. Me whasa moa. Aua tau te mui. Amen. Aua fo'i tau te mui. Pe ona mui o isi o I lātou. Ma whano ai I lena te whasiotia. Tolu vaenga ia ua whaamamafa mai e le apostol. Me mua. Aua le whaitaanga. Lona lua. Aua le tofo I le atua. Lona tolu. Aua le mui. Langa na o umaleoti I tangata na lato whaia mea ia a oanga mai le whainga malanga a Israel e le I taunu watu I le nuu na fola ina o kanana. A o mea ia na tupu I le vau. E wha manatu ai e Paulo I hai lato. Watu sia fo I e whai ma wha manatu maha o a onga mo I tātou o lo o ola maso I fua I aso e ngatai. Mai e aua ne I ngalo ia I tātou le whainga malanga lea. Le whainga malanga sa tai tama
le atua i le ao ma le pō. Na ui ai i le sami ula ula, whaasavali ai lunga o le pau mātu, o le ata o whaingatā, ma mea whaingatā sa lato whaafsanga. Aina tā pena i le atua, le ala lato te sao ai. Na lato fia feinu, na whainu mia lo lato ngā lala, na fia ai, e le i mate la ina. A o le ale mea ua lato whaifamaia, o le toa teleo i lato, na le fia i ai, le atua. Le alaua o mai mea e tolu ia, o lona winga, o le whaatatitia solo o lato tino i le vao, ma fasio tia ai le toa teleo i lato, ona o le ami o leanga. Fasio tia i le aso e tasi, le lua se fulu ma le tolu afe o tangata. Na utia ai ngata, ona o lea, ona o lo lato tofo i le atua. Fano fo i lato, ona o lo lato mui. Amen. Lato mui. A alu, wale ai se vai, mui. E mui. Ma wha masino, ma whai i a mose. Le ale mea na e au mai ai i mato. Na mata i vāvenga, ma mea te tele na whaia, ai tū mau pea, le tali tonu, ma le toe fia fo'i, i le olanga polonga, sa nofo polonga ai. Vi ia le atu, mailo ma le whai upesu ma le tasi. Na o nā mea ia te i lātou e whai ma whai longa, ua tūsia fo'i e whai ma popoa inga mo i tātou, o e ua au lia mai tau sanga e ngatai. Amen. E le toi tu siala e le apostolo mo tupulanga, amu lipo tupulanga ua tuana iatu o le kale sia a o loo whaamawina mo ohe mau o lo ola maso i fua i le taimi le nei wa tato wau lia mai. Yaso nei wa whaamawina o aso e ngata ai, o aso muli. Lona winga o le nei fe au, o le fe au mo i tato. Vi ia le atua. Whai ma whai longa. Ua tūsia fo i e whai ma poa inga. Amen. O le nei, o le manatu o lo o tū ia, i nā whai tete ia nei pau. Amen. O le langona lea o le tele o tangata. E apoa i pe iai, ma ave iai fautuanga, mai le fionga a le atu. O lo o le mawhai ai o na whaalongo, masala mō, maliliu ese, mai a mio leanga o lo o whai. Mai le whaia pea o leanga sala, ma tuina nau leanga, ma mea e le fia ai le atua. Ai sea, langa o lai manatu o lai tu. Langa o lai manatu o lai malosi. Langa o lai manatu o lai maua mea i ona lima. Langa o lai manatu o lai maua le malosi ma le ola. A tonu foi o lai manatu o lo o tele le oa ma le tamau ainga. Amen. A le whamanatu o le apostolo. Aua, o le manatu, o le nei, o le manatu, o lo o tūia, i nā whai tete ia, ina nei pau. Di ia le atua. If you think you are standing strong, be careful not to fall. Amen. Amen. Sometimes e ala ona e le talia foi ona ia, ona e whaamaua lunga loloto. E te le fia whaalongo i se awa inga. A le ua whaamanino le le apostolo. Whamai ea, ua, o mai nā mea ina ia te i lātou e whai ma whailonga.
ua tusia fo'i e fai mapopoa inga mo i tātou. O le apopoa i atu o le porokalame, le galuega o le leleinga mo tagata uma. Ia tātou talia ia ma le loto maualalo. Le a'o mai a le apostolo ua tusia i le upu a le atua. Tātou alo ese mai le amioleanga, mai le faita'aga tātou te whanoa. Aua tātou te tusi lima, aua tātou te tofo-tofoina le atua. Aua tātou te mui-mui. Vi ia le atua. O leu manatu o lo tu ia whai tete. Ina nei te i ua pau. Vi ia le atua. Vi ia le atua. O le a tātou a ngai lo le whai ui unga. O se manatu o le apostolo. Ina ia whaai uai lana tape nanga po le neia o a onga tau. Pe una wha au tu wai la tātou porokalame o te whaia le mea sidi. Ina ia whaola ina ai tamata. O le au tu po le whaatumutumunga lea. O le tala noa mai o le apostolo. Ina ia awane tātou whaia. Le faita'aga ma le amioleanga. Aua lavani o tātou fesilingia pe tofo-tofoina le pule tūtasi a le atua. Atu fo i seisi tu le pule lea a le atua o le upu a le atua. Aua a fai e te le whaalongo ma e leu sitai i le upu po le afionga a le atua. O lou leu sitai la vale nā. Ma lo le whaalongo le nā i le atua. Amen. Vi ia le atua. O le ase mea sili e ta tau o na tātou whaia. Ina ia whaola ina ai lesi tangata. O se lu i tau lea. O se whaamalo si au lea. I uso matua whaafine o le tala le lei. E whai ua i le tātou porokalame i le nei afiafi. O le asa tā au au nanga. Peila von fa mai Paulo. I try to please everyone in everything I do. Amen. O te whaapei o hau nei foi o te whaafie fiatu i tangata uma i mea o malawa. Le ase whata i ta inga. O le ase mea ma whai o na e mo moli ai le fia. O whaasa o loto i na hai se loto o mawhatia o le sitangata. O le ase au nanga, o le ase ngaluenga le lei, ta te whaia, molo uso, molo tua fafine, molo ta mapo, o ai lava se tangata, o lo o mana o mia, lo tā lima. O lo o mana o mia lo tau au. O lo o mana o mia se tala, e momoli atu, se i whai ma vai ma lu i puenga. Amen. O le lui tau le nā. Mai ei Paulo te whaafia. I try. Mai e leo whaapea mai fo i Paulo a mea o ngā. I try. Longo winga. O lai try. O lai tau ma whai fo ia to please everyone with everything he do. Se lo i tau fo i lea mo i tā ua. O le ase mea ma whai o na tā whaia. E avea ai ma whaamanu ianga mo le stangata. Mai whai ungola na tala. I do what is best. I ia le atu. I do what is best for others. Ai o te whaia le mea sili mo i stangata. Pei lava wana o a onga sa tātou tala noa mai ai le amata. Lana whamanatu. Whamanatu o le atua na ia tai mai.
o le atua na ia lave ai mai, o le atua na ia fafanga ma whaainu i tātou. O lea, e le tatau ai o na tātou ifo i tupua, ola i le tuina nau leanga ma le ami o leanga. Aua le mui mui, au e te tofo ina le atua. That's his best. O lana tau mawhai lea i le losi ato atoa, na te ao mai ai, le kalesia i kolenito, au atu sia i le neitusi, mo oe mahau, le kerisiano lo soifua maola i taimi muli wa tato iai. A o le fesili mo oe, o le a se mea le lei, e te whaia. Amen. What is the best that we can do for others? O le ale tumutumunga, so that that person may be saved. Ina ia, whaola ina ai se nganga o se tangata mo le malo le atua. All I can do, all I can say tonight, a whai e te leitalia ina Yesu Keriso, e a vea mali'i ma o whaola, e te mana o mia o na e salamo. E te mana o mia o na e liliu ese i le o langa nai te ola. Ai sau ya Keriso, come back to God. Sau se i toe whaia se lua le leinga ma Keriso. Wa uma o na tāpena ina e Keriso le leinga mo oe. Paulava, le tau alanga a le manu malo, toe fo'i mai. Fo'i mai ma le loto salamo. Talia Keriso e a vea maali i ma whaaola i lowolanga. E ala i lo whaatua i lona maliu ma lona toe tu e whaaola i na ai oe. Amen. O le ase melele. Do your best. What is best for others? Amen. Batu le na fesili e whai malu i tau mo i tātou i le nei aso. Siri ia oe ia te oe o le ase mea siri. O te whaia mo sesi tangata ina ia manu malo i na ai lo na nganga mo Keriso. E ai oe mamoli mau o le tala le leia Keriso. Whamanuia le atua sa moa se watunu pele i le nei aso. Ia avea le upua le atua. Avea le sosia ma le tamao a inga whaasoa mai o le nei apostolo nu ese. Whai lea mo i tāua. Whai lea mo i tāua. Whao ngā ina ai o tāta ngatai. Taimi ua tātou iai nei. Taimi whainga tā. Taimi sou o le wholaunga. Taimi o le mau tonu o tangata. Ai a vea ai, lo nei leo ma lo si ufofonga. Amen. Ma fe au tau moli o le tala le nei. What is your best for us? Li ia le atu. Fa mali tala le apostolo. I don't just do what is best for me, but I do what is best for others, so that many may be saved. Whaafitai ta mai lau upu, whaafitai lau a fionga pa ia, wa e whaasoa mo i mātou le nei aso. Mātou langona ina le loto whaafitai ta mai au wawa onga matango fie, to e pou ai lo mātou sa, whaamalo sia ai o mātou loto. Ina ia mātou i loa ai e iai lo mātou whaiva, e iai le mewa e vala a wina ai i mātou. Ina ia aua ne i o mātou manatu whaapito ai na o i mātou lava. Aia mātou vava ai atu i le si o manga o le lalolangi o lo mātou iai nei. Whaonga ina ai mātou se la mepa e mumu atu e susulu atu ai. Le matango fie o Keriso. Se i whaamala mai nisi o lo o iai pea i le pousa. Whaafutai ta mā
whaafitai mō lau upu, vi ia oe, whaafitai angang pa ia I lo fisoso anima. Vi ia oe tama. Ia the best I can do for you. O le atu ina atu, le nei tatalo mō oe. A whai o le te whaalongolongo mai e te le Italia Keriso. This is the best prayer of all. O le best fo I leo le nei po e fiatu ina atu mo oe. A Italia Keriso. You accept the best of the best. Ona e muli mai lea le nei te talo te taita ina ai oe. Te talo mai lo loto o laulava te talo. Muli mai, lea tua le tamaa. Wa o whaalongolongo I lau upu. Wa o langona ina ma le loto mawalalo. O au lava o le tangata asana. Whaamole whamangalo maia. O te tali tonu ma o whatua tua I lo maliu Keriso. O te mama ngalo ai le mana o lo toto. O te whatua tua na toe whatuina oe I le mana o le atua. E whanau fōwina ai lo uolanga. Whawhitai tamā, ua o whaolaina I lo alofa tūnoa. Ona o Yesu Keriso lo ua li I whaola. Amen. Ia, I ia le atua o se whapoponga le nara tātou polkalame mo le nei aso ia anga le lei le atua pule tele. Whaamanino whaalau tele ia mamomoli atu ia o ia ai o loto mo finangana. Whaamalo si au ina ai pēr le tātou fō lau mai nei aso mo le temi nei. Whaafutai lo mafuta mai whaamanui atu le atua Samoa se watunu pele. Pule alofa o ia tātou te au nia le nawa yaso tātou te toe whelo ai fo I lunga lava le nei polkalame mo le temi nei. Whātou wha, whaasoi fo ia. God bless.